kama ministre wa culture et art ameinitie projet ya kujenga nini musée. Ilikuwa ndugu yetu Excellence Kati Furaha. Intention ya mzuri sana, si vile? Ya kujenga nini musée. Lakini mwa ile marché, si vile? Wameongeza mwengine musée ya kote ya wapi? Kote ya Mwenga Muside Kivu. Tunafatana? Wakati banafanya devis, donc budget ya nini ya kujenga ile nani ile mamize. Kukote ya mize yetu ya Butembo ilikuwa $845,000. Si vile? Na makete yake ilikuwa ya rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau. Ile ya Mwenga sasa ikakuwa 1,200,000. Si vile? Lakini ukaangalia makete yenyewe, si vile? Na mgongo ya tembo, kama ni mgongo ya tembo ubie nini Made Kenya ni ya mzuri. Mko unanipata? Na njoo vile Kasia akasema hapana, kufuatana na kisi mmenionyesha hii makete na hii makuta havifanya nini, havilingane. Tufanye ikwe modele hii moya, ikwe meme modele Butembo na wapi na Mwenga. Wale watu wakafanya nini? Wakakataa. Pale ministre anashamaliza nini kazi yake. Hakuna mwashakula pesa. Au contraire, mwanapotezea mwani nani? Nikatichine pesa kashakatia pesa yake wapi? Mwa ile hafaka nini? Hapa takata nini? Na difra. Mais on espère que avec nos démarches ça va faire quoi? Ça va se décanter na musée fa nini? Na musée itajengewa. Créer nini? Ita créer makazi.